Улус кенер жону түһәрер хоннорор сиркаһылгата өрүү бар. Маны туратарга бирдилен предпринимательлер ылсаллар да ол кыра. Элбәг санна ылжыт келер түгенигер интернатынан пансионатынан түһәри боппроһу кылга сәркәмгә быһары болар. Бүгүнкү тургунан биһиги улустугар 5 гостиница бар. Онтон те гостевой түгер биһиги үлегдә жабыт. Турист келләгенә кине тохпар аныгы үе ирдә билнен же благоустроенный булыктак эти связь, да? Сибәһе Wi-Fi эти барда эти системнәре бар булыктак. Хадай түмәлен жоһун тутуларын бай историятын сылга 13 тыгынча кәреңә киһи көрен истен ахыр. Ол иһиттен отут тёрдан тас дойду жоно. Хаянды тохтон астына доһуя билсен бараллар. Келбит ылжыттарга бир бастакынан суунар таранар, сыннанар сир нада болар. Ол бастан кахылкаты. Гырдык туристтар келен бараннар гостиницаны амаңнай көрдүллер, улус кенер келер битигер, бу сплавын тирехерген дарыйдактарына. Оннук сыллах толкуйдан барамыт бир жени гостевой дом ден оңордубут. Онагыс местелер, онны келбит турист ханнан конон өрөн баран салгы айынга турунар. Бу күннерге ытык көлгө сонун дизайннах аргааңы дойдуларды кептех гостиница бар болла. 12 утуер местелер 6 хосто жогус тәрелте Даниловтар же кәрген бизнестерин саңа хайысқата. Бүтүн же кәргенен избаранын толкуйдан мебелин олоқта устарга оңотторон ылжыттары көрсөргө белемнер. Келбит жондар син бир үлһет командировочный дер келелер, ноутбуктарын жажаллар, үлелехтерин дөсөп, эбе жөннен бумандык зоналарга ордук. Туристтар үксе бара болбус туристтардан ха илдиллере кем маннык үчү дизайннак, толора качылылар, гостиница бара каянда нада. Таатта сире уота ытык кере беле сирдере былыр да быйыл да үгүс ылжыты үрдүк тахымга көрсөн турар. Тетемне холокытта теңге хардылан, сайды сагактарын арыйсы, туризм рыногын саңа тахымга тахары, өңө качестватын үрдети, олох ирдебиле болла. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Таатта.